An-Nahlu. Ataupun bila dimatikan kita baca dengan An-Nahl. Saya pernah ditegur oleh Tan Sri Syekh Ismail. Kalau perempuan kenal tak Tan Sri Syekh Ismail? Orang yang Masya Allah luar biasa dengan Quran. Imam Masjid Negara yang cukup lama dah pencen dah dia. Dia ni dalam bab fasahah Al-Quran, sebutan makhraj ni dia cukup marah kalau kami ni pegawai Jabatan Agama sebut yang tidak betul. Mana boleh sebut Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Ada tegur. Saya ada sekali bila saya naik pentas mentadaburkan ayat, saya sebut surah An-Nahlu. Dia kata mana boleh sebut surah An-Nahlu. Matikan An-Nahl. Dia sebut An-Nahl. Tapi dia tarik mulut dia sikit, saya tak apa pandai. An-Nahl dia kata. Jadi sebutannya begitu. Mengaji dengan orang lama ni, itu ilmu orang-orang lama luar biasa. Saya suka mengaji dengan tok-tok guru lama. An-Nahlu. Ataupun bila dimatikan kita baca dengan An-Nahl. Saya pernah ditegur oleh Tan Sri Syekh Ismail.